Pusara dan tugu korban Perang Saudara Amerika yang tercetus pada 1861 hingga 1865 mengingatkan generasi kini dan akan datang mengenai konflik nilai dan politik sesama manusia yang meragut nyawa lebih sejuta rakyat Amerika. Salah satu punca konflik ini adalah isu hamba abdi kaum Afrika Amerika. Selepas Perang Saudara tamat, hamba abdi Afrika Amerika dari kawasan selatan yang dibebaskan datang ke delta Mississippi mencari rezeki sebagai pekerja buruh binaan. Namun, pada tahun 1880-an, Liga Segregation atau dasar pengasingan kaum menyebabkan kaum Afrika Amerika hilang hak asasi awam. Kesengsaraan yang membelenggu kebebasan mengangkat lagu rakyat seperti blues menjadi penyatu suara hati yang lara di ladang kapas di delta Mississippi. Saya menemui pelbagai bentuk persimpangan atau crossroads dalam kembara ini. Setiap persimpangan hidup perlukan keputusan yang membawa kepada perubahan serta kejayaan atau kegagalan dan kemusnahan. Apakah persimpangan hidup blues dan Dikir Barat? Apakah persimpangan hidup anda? Ini adalah salah satu tempat bersejarah di Amerika. Tempat ini nama Vicksburg Military Park. Vicksburg Military Park ini penting dalam sejarah Amerika kerana ia merupakan satu crossroad dalam sejarah Amerika, di mana di sinilah berlaku Perang Saudara yang menjadi satu persimpangan dalam sejarah Amerika. Dan persimpangan dalam hidup saya ialah dalam seni Dikir Barat ni ialah apabila seni itu dianggap seni kecilan dan begitu susah untuk mendapat sumbangan, menaja keuangan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan persimpangan diri saya sendiri dengan peminat-peminat saya yang mungkin ada di antara mereka yang tak dapat menerima hakikat bahawa seni itu perlu dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih jauh. Pengaruh Islam dalam Dikir Barat jelas melalui etimologi perkataan dikir yang berasal daripada bahasa Arab iaitu zikir. Di New York, seorang pakar sejarah memberitahu saya ada bukti pengaruh Islam terhadap blues. Menurutnya, 24% daripada 400,000 hamba abdi Afrika yang tiba di Amerika berasal dari kawasan Senegambia, Afrika Barat, kebanyakannya Muslim. So the Azan, where was it recorded? It was recorded in Senegal. Mm-hmm. What leads you to that correlation? Well, I'm not a musicologist. I'm a historian, and because I knew that there were Muslims coming from Senegambia,
to the United States, and I knew that there was a connection there, that it could not have been just lost. And I was pretty sure that actually people would be reciting the Quran. I was also pretty sure that they would call to prayer. And it was just a matter of finding evidence of that. And as I looked into early blues and early field hallers, then it just struck me that the parallel was really there. And she talked about when they heard those two sounds, they clearly was able to identify the connection of this early blues sound to the call to prayer. Oh, Lord, I woke up morning and I'm feeling bad. The parallel, they're citing the lyrics that refer to a great God. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The melody. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The note changes. Ashhadu an la ilaha illallah. The words that seem to quiver in the vocal cords. Ashhadu an la ilaha illallah. So we're talking about the Mississippi Blues have impacted the whole world. Well, maybe it's these elements, that came from this call to prayer. The blues originated in the black community. The blues and the singers who sing the blues are products of their environment, how they lived, the oppression that they faced on plantations all the way from slavery through the plantation system. And all the time, this black population were under bondage and they were being oppressed, and they had no rights at all, really. But we've got a special guest that has joined us tonight, so we're going to be blending, for a couple of songs, we're going to be blending the blues with some music from Malaysia. Azan mula dilaungkan oleh Bilal, bekas hamba abdi berkulit hitam. Bagi saya, pengabdian paling murni bukan kepada manusia, tetapi mengabdikan diri kepada Allah. Saya terus berkelana berdikir blues bersama pemuzik di Jackson, Mississippi. Jika pelbagai bangsa di dunia tidak saling menghormati dan memahami, maka tercetuslah konflik dan peperangan. Saya berdoa agar muzik terus menjadi salah satu alat penyatuan budaya. Selama jalan ayahku tercinta,
menuju alat tempat asalnya kita. Semoga Tuhan bui rahmat cahaya. Ayahku saya menuju ke alam baka. Pergilah duhai ayahku, lepaslah tangan anakmu. Usahlah diragu-ragu, kalimah kita hak dulu. Saya berterima kasih kepada ibu dan ayah kerana mendidik saya menjadi seorang pendikir barat. Pengalaman menyanyi Al-Fatihah untuk ayah dalam apa jua rentak dikir blues mengajar saya bahawa karya yang baik hanya akan lahir daripada hati yang ikhlas. But not your mind. Live your life without